amahoro y'Imana kuri wowe ubana natwe unyuze kuri imiyoboro yacu ya YouTube ariyo AMTV show ndetse na Gasabo News 24. ngo ikaze muri gahunda yacu y'amakuru nimburi mushya hano na ushishikariza gukora subscribe kugira ngo ujye mu mbere bagerwaho n'amakuru n'ibiganiro tugutegurira umunsi ku wundi. Nimba kunze ibiganiro byacu bisharinge cyangwa se ibyoreze inshuti zawe nabo bamenye ibijyanye n'amakuru. Nimba kunze ibiganiro byacu wanadusangiza igitekerezo cyawe aho muri section ya comment ugasiga igitekerezo cyawe ndetse ukanakanda like uraba utwubatse mu buryo bumwe cyangwa ubundi turusheho ukwaguka. ngo ikaze muri gahunda yacu y'amakuru namukoje kwibanda kuri iyi nkuru ikomakomeye mu gihe intambara hagati ya FARDC n'umutwe wa M23 ikomeje gufata indi ntera mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ibimenyetso by'ingaruka zayo bikomeje kugaragara. Mu Burundi habonetse imirambo y'abantu bambaye impuzankano z'igisirikare cya Kongo, ibintu byateje impungenge n'urujijo mu baturage b'u Burundi. Mu kiganiro turebera hamwe akaga ingabo z'u Burundi zikomeje guhura nako mu mirwano zirimo kurwana ku ruhande rwa leta ya Kongo aho barwana na AFC M23. ngo ikaze muri gahunda yacu y'amakuru nge mugiye kubana nitwa Etienne Besa. nguhaye ikaze. Ku nkengero z'umugezi wa Rusizi mu murenge wa Rugombo intara Cibitoke mu Burundi habonetse imirambo ibiri y'abagabo bambaye impuzankano y'igisirikare cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Iyi mirambo yabonetse ireremba mu mazi ikaba yarabonywe n'abana bari baragiye ihene hafi y'umugezi bahita bimenyesha inzego zishinzwe umutekano muri aka gace. Abaturage bo ku musozi wa Rusiga bavuga ko iyi mirambo yateje impungenge n'urujijo kuko batari bazi aho yaba yaturutse n'abo bantu abari bo. Bamwe bavuga ko iyo mirambo ishobora kuba itari y'abasirikare ba Kongo koko ahubwo ari urubyiruko rw'imurera kure rwoherejwe kurwana ku ruhande rwa FARDC mu ntambara irimo kubera mu burasirazuba bwa Kongo aho barwana na AFC M23. Aya makuru akomeza avuga ko hari bamwe muri urwo rubyiruko bashatse guhunga cyangwa se gutoroka iyi ntambara bigatuma bicwa kugira ngo batazagira amabanga bakwirakwiza ajyanye n'iyo ntambara abari kurwana muri Kongo. Umwe mu baturage yagize ati turibaza aba bantu abari bo n'icyabaye ariko nta watinyuka kubaza byinshi twese twatinye. Ibi byose byakomeje kuba urujijo bw'imodoka ifite plaque D0517A bivuga ko ari y'abakozi b'urwego rushinzwe iperereza mu Burundi yageraga aho iyo mirambo yari iri igahita itwara, ariko nta muntu n'umwe yigeze umenyeshwa aho iyi mirambo ijyanywe. Ubuyobozi bw'iperereza mu ntara Cibitoki bwirinze kugira icyo buvuga kuri iki kibazo. Umuyobozi w'umurenge wa Rugombo yemeza ko iyi mirambo yabonetse koko ariko bategereje ibisubizo by'iperereza riri gukorwa n'abashinzwe umutekano muri iki gihugu. Si ubwa mbere habonetse imirambo y'abantu bambaye impuzankano z'igisirikare cya Kongo ndetse imirambo igatorwa mu gihugu cy'u Burundi. Ndakwibutsa ko mu gitondo cyo ku itariki ya 27 Gashyantare muri uyu mwaka turimo abaturage b'umurenge wa Buganda intara Cibitoki mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'u Burundi batangajwe no kubona imirambo itatu y'abagabo bari bambaye udupfukamunwa ndetse n'impuzankano z'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imirambo ireremba hafi y'umugezi wa Rusizi. Iyi mirambo yabonetse ku musozi wa Kaburantwa yateye impungenge n'urujijo mu baturage cyane cyane ko byavuzwe ko aba bantu bishwe n'urubyiruko rw'imurera kure bashinjwa kuba baragegezaga guhunga intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Intambara igihugu cy'u Burundi kirimo kurwana ku ruhande rwa leta ya Kongo barwana na AFC M23. Aba bahinzi bari bagiye mu mirima yabo nibo babonye imirambo bahita bimenyesha inzego zishinzwe umutekano muri aka gace. Icyakora aho imirambo yari iri hahise hafungwa n'inzego z'ubuyobozi ntihaboneka uburenganzira bwo kuhagera ku baturage basanzwe. Amakuru aturuka ku nzego z'umutekano avuga ko amabwiriza y'umuyobozi wa komine ya Buganda n'umuyobozi wa polisi y'ikomine urubyiruko rw'imbonerakure rwahise rushyingura iyo mirambo hafi y'aho yabonetse ni mu ntera itarenze metero 100 uvuye ku mugezi wa Rusizi. Mu mwaka wa 2024 kandi mu ishyamba rya Kibira habonetse imirambo isaga 30 y'abantu bambaye impuzankano z'igisirikare cya Kongo aricyo FARDC. Iyi mirambo yabonetse ku misozi ibiri itandukanye arimo umusozi wa Nderema n'umusozi wa Kiruhura. Ni mu birometero 10 uvuye ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda. Amakuru aturuka mu gisirikare avuga ko iyi mirambo ari inyeshyamba zirwanya u Rwanda zimaze igihe ziba mu ishyamba rya Kibira nubwo uburyo zishwemo bitatangajwe. Uburundi bwakomeje kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Kongo mu rwego rwo gufasha FARDC mu kurwana n'umutwe wa M23. Ku ya 23 Gashyantare muri uyu mwaka
Uburundi bwohereje ingabo z'inyongera mu bice bya Kivu y'Amajyepfo harimo n'akarere ka Rusizi kugira ngo bifatanye na FARDC mu guhangana n'umutwe wa M23. Ibi bikorwa by'ubufatanye byateje impaka mu karere aho umutwe wa M23 wasabye ko ingabo z'u Burundi zataha kuko ntacyo zimara ku butaka bwa Kongo, ndetse intambara bari kumwe kurwana ikaba itabareba aho bwireba abakongomani bo bwabo. Kugeza ubu inzego z'umutekano n'ubuyobozi bw'akarere ntacyo baratangaza ku bw'imirambo yatoraguwe mu kiyaga cya Rusizi. Nta makuru arambuye yatanzwe ku myirondoro y'aba bantu ndetse n'impamvu nyayo yicwa ryabo biracyari urujijo. Ibi byatumye haduka ibihuha bitandukanye mu baturage ariko nta makuru yizewe aratangazwa. Izi nkuru z'iyicwa ry'aba bantu byerekana uburyo ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo gifite ingaruka ku mutekano w'u Burundi. Izi nkuru zikomeje gukurura impaka ndende mu baturage b'igihugu cy'u Burundi. Birakenewe ko inzego z'ubuyobozi n'umutekano zitanga ibisobanuro birambuye ku by'imirambo itoragurwa mu ruzi rwa Rusizi, ndetse hagakorwa iperereza ryimbitse kugira ngo hamenyekane ukuri ku biba byabaye. Ibi bizafasha gukumira ibindi bikorwa nk'ibi no gukomeza kubungabunga umutekano n'uburenganzira bwa muntu mu gihugu cy'u Burundi. Uyu ni umusozo wacu w'inkuru. Reka ngushimire cyane ubana natwe umunsi ku wundi muri gahunda zacu z'amakuru. Nimba uri mushya hano ndagushishikariza gukora subscribe kugira ngo ujye ugerwaho n'amakuru yacu mu bambere. Shalom.